बिथोर एरियायावहाय बेबादि खेला होनाय काफी अच्छा खेल जों बिमाफ्रा मोजां मोनो आरो जाहाथे गरम हो चुका है जोंनि फिर से कोशिश जेन बढ़िया पास हायो गेलेनायफ्राव गोसो होनो हायो डेभेलप जायो बेखौनो जों हास्थायो बेनिखायनो जों दावहारि क्लाबखौबो हामबाय होयो बेबादि खेलखौ अरायसम होबाय थानायनि थाखाय दा जों खनथाम जाबाय आरो बिसोर नाजाबाय थादों बिदिनो होबाय थागोन जों हेफाजाब फाउल करार देते हुए आरो बेबादिनो जोंनि गथ' गथायखौ सिगाङाव लांनो आवगायनो जों हाजासे थुलुंगा होगोन आथिखालनि फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निसा बेसादजों गोदोसोनानै थानायफोरखौ जों नुदों दा बिथांमोनखौ मा बुंगोन खेलानि सोमोन्दै बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि बर' हारिया गेलेनायावनो जा दामनाय देनाय जिखुनु बिथिङावनो जेन जौगालाङो आरो जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि हारिखौहाय डेभेलप खालामनायाव नाजालांगोन बेखौनो जों खावलायो आरो फरायनाय खायसेथ' फरायनानैहाय साख्रि लाबाय डेभेलप जाबाय बेबादिनो जिउ दानो न'खर दानो हाबाय नाथाय गेलेनायजोंबो गावनि लाइफखौहाय खालामनो हायो आरो गावनि न'खरखौ गावनि एरियाखौबो डेभेलप खालामनो हायो बेनिफ्राय लाइफआवबो बियो देरहासारनायखौ मोननो हायो जायहा गोसो होनानैहाय गेलेनानै आवगायलाङो আজি আমাৰ কুণ্ডলবিল এৰিয়াখন একেবাৰে ভূটান সীমান্ত পৰৱৰ্তী এৰিয়া আৰু এনেকুৱা এটা ঠাই মানে সকলো ফালৰ পৰা পিছপৰা আৰু এই এই দাওহাৰু ক্লাবৰ যোগেদি দাওহাৰু ক্লাবৰ মই এজন সদস্য আৰু সেই হিচাপত যোৱা 4 বছৰ ধৰি আজি যি ইয়াত খেল মানে প্ৰতিযোগিতা ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ যোগেদি আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলৰ যি যুৱক যুৱতীসকল আছে তেওঁলোক যাতে এই খেলৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ যি জীৱিকা তেওঁলোকৰ যি স্বাৱলম্বী যিটো দিশ সেইটো যাতে তেওঁলোকে নিজে বাছি যিটো শাৰীৰিক মানে সুস্থ তেওঁলোকে যাতে মানে অনুভৱ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ মগজবিলাক এই খেলৰ যোগেদি যাতে মানে ভাল হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে কিছু ব্যক্তিগত লাভালাভিত যাতে লাভ কৰিব পাৰে সেইখিনি আমি ইয়াৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱীসকলে আমাক এডভাইচ দিছে আৰু সেই যোগেদি আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াত আজিৰ তাৰিখত আজি যি প্ৰথম উদ্বোধনী খেল আজি इंटर क्लब जी फुटबल ইয়াত आज प्रथम ओपनिंग सेरेमनी आज ইয়াত 11 नंबर ने आगे बढ़ाया है खेलुवै आइছে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছো बढ़िया पास যাতে अपने साथी को ढूंढते हुए যোগিতা কৰিব আৰু এই আপোনালোকৰ যোগেদি এই নিউজৰ যোগেদি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকক फिर से कोशिश ধন্যবাদ জনাইছো 7 नंबर के पास बॉल এই মেसेजটো अपने साथी को ढूंढते हुए ওদালগুৰিত আপোনালোকে মানে প্ৰচাৰ কৰিব আৰু এই প্ৰচাৰৰ যোগেদি আমাৰ এই কুন্দৰবিল এৰিয়াত এনেকুৱা যে খেল এটা হয় সেইটো যাতে মানে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হয় फिर से कोशिश একদম আশাবাদী